Scientist yombongi sukelbodi kulalethwa kusamthonto ngiphumelele hlanzo ke ku Facebook iqhwili lengoma The Scientist zawukwenza nje sebili ndenze njani tathethu ukuthi uhlala ukhululekile wonwabile usibone uma ubalulekile andithandi kanisa kubona undandathekile uqubile emphefumulweni ochelekile ngesithi umuntu ofanele wami ukhathe sekuthi kanti ngiyazigqatha esizimvo ndinazo ngawe sesexeshana kaloku namanje ukabhethela ndifuna kuzenza ugcwele ize kuthi kwakumda phakathi kwethu nakwethu engisathana inyoronyoro lentengekanyane ubuqobeyoka andifuni kukonwabisa umsuzwana konga noba sobabili sithethesheke ngahlala ndikuvuyisa ndikonelisa athi noma lamankenjane zama ukukukholisa ezingcingeni kuthi thayo kolowendiko ube ngathokuma amaphiko ubambele pha uthi unotho lomuthando sezilufumane luthathiwe lingabeki idolo phansi livesisesana wegolide libethe ngemnyolombu yenqwelo kodwa lomuthando seziluthenge likhe phansi siyazigcwele nalomlingane wami sonwabile kwayesidalelwene benzenjani bakhuluwa ndingcebiswe zikakileyo koba kade bazamana nokukumiso abantwana babo ebabevuka nokuzama ukwakelana lendlu yothando behlelwa bezibangula phinde bazama ukukabela lobango benzenjani bantakwethu ndifuna ukuhlala naye lo mihla yami yonke lethi amazimba kulomagado yahlaba ingabe ndingenza njani ukuqinisekisa ukuba kalolifa labakhele bakhohlisa odade khonje ngekamthunga lenze njani dadethu nako songele sibonisane ngalokuve ngoba sobabili funeka siqhube nawe ngenyameko senze njani ukuqinisekisa sekikhanye lemfuthumelele lidolo uvuyo lokhulumako singenza njani ukuze sibe ngumzekelo obonakalayo nakwinsanane ezisakhala sesize ngobuso ezweni senze njani The Scientist yombongi ndibonisile